Oria matuko marathie noguo Mbũtũ ya Azimio irahuhiriria gicinga gia kuria muingi ukane yumiria kunyitanira nao muthenya-ini munene wa tariki 20 gutetia thirikari iguru ria maundu ngurani marani hamwe na kwambatira gwa thogora wa muturire na mwambiririo wa kiumia giki Azimio yambite hema Kilifi kuha muingi. Jamaa wamekiuka ile ahadi walipatia wananchi. Hiyo ndio sababu tumesema ya kwamba sisi tunataka ile ushindi wetu irudishwe. Hii vita sio vita ya baba Raila Amolo Odinga, sio vita ya Azimio, ni vita yako mwananchi, ni haki yako. Kila mmoja wetu tunafuata haki yetu. Atongoria ni mokirire thirikari ni kiria marauga ni gũtabia ukabira makirio heani-ini wa mieke. Mko tayari kufanya maandamano? Mko tayari? Mko tayari? Yone mkono hapa. Tunaomba polisi wawe wangwana kama hao polisi, wafanye escort na wawache wananchi wafanye ile katiba imewapatia nguvu ya kufanya nini? Ya kufanya. Mihango ya ukui barabara-ini ya Migori guthi Isebania yambite kurugama kwa ihinda thutha wa arumiriri ya Azimio kuhinga barabara magiukirira thirikari kumana na kwa kurehe kionia gia thogora wa iguru wa muturire. Hatuwezi kanja na hii nchi yetu, tunatoa tax. Mambo ya IBC tunasema wachana nayo. Murugano ta uyu ni utavanitio mwena wa Olkalau kaunti ya Nyandarua ameba ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Kenya Alliance makino icoka cia gukirira thirikari wihariri-ini wa kunyita itemi mururungano-ini munene uria uharirio ni Azimio wihariri-ini wa kunyita itemi mururungano-ini munene uria uharirio ni Azimio kwerekera thingire-ini wa iregi kiumia giukite. Giribotera Inooro TV, jitagwo Julius Karithi wa munene.